O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tai au, ma lole fo lau alo maia o Talala Radio Samoa. I tala to mua, o toe tolu vai aso tau nu ule whai ngā pālota tele a New Zealand, ua toe polo misi mai le leiba e nā te whaia le visa se fulu tau sanga mo tangata overstaya. Whaapea ma le visa ua tā ua le super visa. Saunoanga le so upu I le tūtau I le immigration a le Labour, Andrew Little, o fuafuanga nei a le pāti e so o I pia le whaato e senga na whaia I le sa avea mapale mia I tau sanga tā luai Jacinda Ardern, le Dawn Raid Apology, whaia I le lua tau sanga walu. O ni polo misi e whaia pe ato e manu malo mai le Labour I le pālota I le masina fou. E nā te toe ta ita ia New Zealand. Ma o le visa le nei silia ma le se fulu tau sanga wa tā ua le amnesty visa, mō tangata wa silia ma le se fulu tau sanga, o no nofo wha asoli tū la fono po o overstayers I totono New Zealand. Ma o I lātou nei wa tā ua I little wa mautū ngā luenga o ainga, wha apea mafutanga I totono e ka le sia. E mōtua ao tangata whai mai I New Zealand o lewa siti seni ma nofo mau. O lewa iei fo I le visa wa tā ua o le super visa e ma whai ona wha atalo sangaina. 10-year multiple entry super visa ma I totono le nei se fulu tau sanga. O le a mawhai e mātua ona whai malanga mai ma no nofo I New Zealand nei ma lātou whanau mō se umi. E le vao le ono masina pe 5 tau sanga ma toi ta liwi o lātou atunu. I le whaatupeina ma le tiu te whai o le tausinga o mātua I le tū tau seleni. A ilunga lava lea o whanau wa nofo mau pe siti seni I New Zealand po I lātou neina whaatalo sangaina le visa. O le polomise le leiba le ngata I le visa mo tangata overstayers ai whaapea mātua o le ua toe upu ia le national e le sa o le toe whesoa soani tangata soli tū la fono. Po tangata nei ua o vaso I inei. O ni polomisi ua whai mai le leiba na te whai e totono le se lau aso mua e toe tū lai mai ai. Fua I le whaai unga o le pālota tele. Ua sa o loto Queenstown mai le poloa inga o whaalavelave whaafua se I sa iai le whaai unga o le vaiaso ualu. Ma o lea wa a mata ngā luenga wha mama. O le mamafa o timunga leana pa ui Queenstown I le aso tofi, ma le aso wharaile. E wha atu saina I le mamafa o timunga o le tasi le masina. Ma e o mai le aso to anai, ua mama ma ua toe wha alea o ngā ina I le poloa inga. Wha amaunia mai e le pule nu e se fulu whale o Queenstown wa pipi I le stika lano mumu, po o lea ua le ma whaiona toe no foia, o na ua le saunga le mu. Ma o lea fo iwa whaia ma le luas fun ma le valu day transition period. E toe tau wha atu la I eitangata a fia ai maise le telo mea tō tino wha alea ngaina e lo longa. E o mai le tau nei o lo tatala pia whale ua whaia wha apitoa e sulu wha I atu I eitangata o le aini whale. Ua toe tatala le telo awala ai e iei lava fo inisi o vaenga o lo wha awauna tāpuni a pia I le taimi nei. A o pise I la Queenstown I ngā luenga wha mama e o mai le asa to anai wa luas fun ma le iwa tangata wha amau nia wā a fia ona o le mama o le suawai mau ai Queenstown. Ma o lo wha atu mau I nai pia le wha asilisilanga na au mai le asonga fua tālu ai e tatau ona wha apuna mua le suawai. Wa iai le popo le ngai ono tu wai ona taunu mai le vai la au mo tui pui e mawhai ona ia wha awhetaia ia le vai rusi fau o le COVID le oi totono a New Zealand. Tali tonunga leo Susie Wiles ma o lo wha atatau lea I le BA286 le ana wha amau nia I siaki na whaia I le amatanga o le masina le nei o September wha o ngā ai vai leanga o taota. Whina wala tamaita iso e wha apitoa wa tatau I le malona whaia se ngā I o inga vave. E au mai ai tui pui o tangata e pui mai ai me le BA286. Inisi o reporti e whaapea o le olo o whaatali le whamak iso enga le kamupani o lo o ngā o sia vai la au mo tui pui fau nei o COVID. Pei ta ea fōlinga mai ai e tūsa masaunoa ngā Wiles a tonu e whaato a tau nuu mai le tausanga fau ma salo po le toe lata I le tau malulu po le winter a New Zealand. Ma tala whaaiu, e o atu I le tolu se fulu miliona e toe whaafo I ai le national le sawa whaatapula ai lungo highways whaapea awala I tua. O le ana sui le Labour le sawa whaatapula o le o ta avale pe ona iai le telo state highways o lea o tuu mai I lalo I le valu se fulu kilomita I le tu la. A o nisi o awala I tua o lea o suia mai le 5 se fulu kilomita I le na o le tolu se fulu kilomita. Fua I le no fuanga o lo iai whaapea whaai unga councils. O ni swinga o whai mai ele national wa a fia I mataimi o whemalanga inga tangata. Ai mai se wati na e o le tamau a inga. A whai atu like mai le national e nā te toe whaafo ia I le se lau kilomita highways a o awala I tua I le 5 se fulu kilomita se I vanga na ia le saunga le mu.
Ua whaalea ngai fo i le national e le o iei lava se wing o le road to zero a le Labour. Lea sa tolu se lau 5 tangata mā le liu i le 2 po o le tausanga na amata aloa ia mai ai. Ai o mai le tausanga whaatu a umatu, wa tolu se lau 7 O nei toe fetu na inga e whaalo ai le tolu se 10 miliona i totono le tolu tausanga, ma o loo whaalangolango umafoi pe a manuia le national i le palota. O le palota ni usila wa toe tolu vai aso tau nuu i totono lava i o le atunu, ai mō tangata o loo au mau i atunu mamau, e a matatatala le avanoa mō palota i le aso lulu o le vai aso nei. Tala nalo Radio Samoa, manuia la matanga o le vai aso.